Iwe rara nim ngoruk ike nebagan nim ngoruk. Yan Pwipwi Soulang fokun uche. Kiri so wari digot pues ya mara ngeri resoporari year 2024. Kis mi tor ngeri segorari baram nori year. Gue borats kapung kapugari faso mi uche. Edi borat sufen mevenit nori tarat savo sises. Iwe Merry Christmas ngeri kits meis. Ike ngoruk Pwipwi Soulang uche. Biorei wagisin na paiberwa uchiare bukasier ngeri kits. Memwen atsibu atura met uchiara tsakapan ni wiseferi da warati Facebook page ren. Nga wo ita pure wagisisi boser nge pagar pwan epechekura. Ats nefi ngeri atsamu. Firi baya sabu rueru wagisir rueru beribu. Yen mete pesegeri kitsore. Ara Opwe papa norat savon fanson medicine. Papa se seferi ope papa. Opwe tipu potete ngeri arabas medicine purat savon a arapato. Amen. Mari digot. Firi pai sapur ruari wakisir ruari ngeri. Ewer sibu papa sibu fokun awatias papa tieti fagan nori baraben Christmas buriewa fanson siakan as cheba erat sawon au buti ferifa. It's also a good time of the year to spread the love of God. Ngeri ats neighbor, ngeri ats family, is a fokupan ni Filipin. Neuchian, was papa, mekiriso, ewo bokiten a arbakan ka tsagarapato era sora barang e pure di wisefe iwe awoide nge ewo gisire bu fokun par encourage me besiok me pechukrok me ngoruk a reason of koboe akachocho me papa me fokun ni gitu norap Soulang ike abi riri eri sises fanso medicine. Uchiara tiapan ni wittewan ache Facebook page. Verder at sibogar wow at tigor. Gekis at tigor. Ekewin ngeri yun megan 50 digits warats live one Pwipwi Soulang radio ite itere. Ay tigor. Meira ko pure kakura one neuch screen. If Usun and Pwipwi Soulang radio Atapa Manawom. Ike kategori ko parisi me perueri kapaseis. Comment down one neuch video. Maketi amna comment one neuch video. Ike en mito ura ko fen inbox ngeniei one messenger. Or you can call or send us a text message on WhatsApp. One neuch phone number 671-689-9990. That's 671-689-9990. Ida neuch phone number kato ora ko boka kergi keka kergi chuan. Igafer text ngeri gits ke WhatsApp ngeri gits wan. Khera ko boka nato rageri gits ma Pwipwi ke yeru sun metu kan mefi fanso meiri sira yu seringeri ike etias kara life for Pwipwi Soulang radio. Faku kiriso chapur ngor kiriso ra warin research me kapara resigits me auto ragri gits me fiora. Please stay safe and stay blessed always. God bless you and Merry Christmas.